ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, ubumwe n'intatira y'indahiro Abanyarwanda zaterwe n'amategeko. Imana ibifashemo. Republic of Rwanda will now proceed to signing the certificate of inauguration. Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga arakomeza ashyikiriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ibirango by'igihugu bigizwe n'itegeko nshinga, ibendera n'ikirango cya Repubulika, ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. The Chief Justice will now proceed to present His Excellency the President of the Republic of Rwanda with state symbols, which include the Constitution, the flag, and the coat of arms. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda agiye gushyikiriza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inkota n'ingabo nk'ibimenyetso byo kurinda ubusugire bw'igihugu. Muri uyu mwanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiye kwakira indirimbo y'igihugu nka kimwe mu birango by'igihugu. Turasaba umugaba mukuru w'ingabo guherekeza nyakubahwa